Pemai pukahita horjata sadarion martonggo mahita. Mapane surga, terima kasih Tuhan. Bani haganupan hosa hagoluhan napina sir-sirmu. Naboi pake hanami bani panorangon. Pemah hanami marhorja bani sadarion. Sio hanami ipersahapkon marhite honi hatamu. Halani Tuhan marsahap maham, rumah sir-sir hanami laho mananginon. Tarpuji maham Bapa. Haganupan Bapa Inang, nagabe ayat renungan bata bantu sogot nyarion, Aima Rabu 21 September 2022, Aima natar surat bani, Sada Timoteus bindu opat, ayat 12, Mini sonon. Ulang ma adong namar mapasing hurbam, halani haposo onmo, tapi gabe susihan maho, bani napur saya, Timoteus on, Aima surat ni Paulus, dari dihon ni hubani Timoteus, Aima sebagai anak rohani, atap boy sobuton, anak guna botul ibadah kapal sayaon, hidup luhur, kolong luhur, dame, nahumbani, inaibadah. Sebagai kapal sayaon ni Paulus, Timoteus mampu mendalankan tugas pangidangion, atap pewestafet pelayanan. Alani ai, Paulus lang kisah maka persayahon tugas ai hubani, tapi iris behoma, Paulus memberi boha, nasihat hubani Timoteus. Ahamaan, ai marenungan sa soboton, namaripihon, ulang ma adong namar mapasing hurbam, alani haposo onmo, tapi gabe sinisihon maham, bani na persaya, ibagat hata, parlaho, kolong luhur, hapersayaon ate hapormanon. Paulus mengajari Timoteus, agete iya, ibagat na poso ope, maningon mampu gabe teladan, magitehon ni parlaho, parsahap, tarlebih, ibagat kesetiaan, mengaplikasihon parlaho ni ai, yomuhu bani, hatani inay dasar. Nini Paulus hubani Timoteus, agete posoho, tidak akan ada yang menganggap rendah dirimu jika kamu mampu gabe teladan. Agete memang bani sondan on, gati dojol main age hita, ibagas na poso on, mampu